AM, stara 17 godina, učenica ekonomske škole u Nišu, preminula je juče nešto posle 11 časova. Podlegla je povredama zadobijenim kada je juče udario putnički voz u niškom naselju Trošarina preko puta Stop Shopa. Ona je zadobila višestruke prelome i tešku povredu glave koje su bile kobne. O AM svi imaju samo reči hvale. Devojčica je slušala za primjer u školi, a 15. decembra napunila bila 18 godina. Tragedija na divljem pružnom prelazu ugasila je mladi život. U ulici u naselju Delijski vis, gdje je devojčica stanovala, vladaju muke i neverica. Bila je odličan đak, izuzetno vaspitano i kulturno dete, kažu komšije. Njena baka M potpuno je skrhana, suza suzu stiže. Prokleti vozovi, moje prvenče, sunce bakino, moja mezimica. Jao Bože, šta nas je ovo znašlo? Sve nagrade iz matematike su bile njene. Ona je bila cvet za primjer. U ovoj kući vlada sloga, svi smo kao jedan. Prokleta pruga, kaže baka M, dok grca u suzama. Ona kaže da je njena unuka planirala da nastavi školovanje u inostranstvo. Nisu plakali samo u porodici tragično nastradale devojčice, već i medicinsko osoblje u KC Niš gdje je preminula. Svi u ovom naselju proklinju tu prugu prema Niškoj banji, gdje se često događaju nesreće. Komšije iz prve kuće do njene kažu da je još jedno dete pre nekoliko godina stradalo na istom mestu. Ona je dete bila cvet. Sad je pripremila rođendan, ali nije znala kako će zbog korone. Ma divno dete, kažu komšije koji ne prestaju da plaču. Na mjestu tragedije su nađene slušalice, pa se pretpostavlja da zbog njih nije čula voz koji je dolazio iz pravca Niša.